الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد. Kwezi watukufu, afundi watu wa baba, watu wa zata, watu wa nasho, watu wa mawanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hamade namna mwazidunga nyoti pia usiku wa lelo eze even mawika yao ndo zabira harumenti ya hatu ikayao wananyasi watukufu wahe naribarikishe ikomori waona na hamara ya mando ili ufanya ele unjilio kula haola hando haruma enti ya hatu tia komori. Alhamdulillahi ele unjilio iloli virindo wakaujihunda hunu pari waona na bao mashallah zenongo andua tanganyi hapia wajibu omparwa waparwa henge ngabo ratsua hiraka yabo ha ishtihadat nyoti pia mzidungu yabo ikamhimu wa bushiri ya hauka wanu wanduweka yao ekatia jalimbiti kwa na ukaja uwenza shonga weka yao do warenga enti ya hatu mateka shangu wajo uonesa ubinadamu wajo uonesa izo weka yao do wakomori wajo zanza kemnyezi Mungu hawasulisha uodo upando wa mando bavuni mayabo ngabo eletengwe ikayao kwa tina irumbi kwa tina haya kwa tina usubirifu shemba hirwalo niyo do umavuto amaya no uzulifu no unafiki hakantu ona mndu ya jorumani mndu haruma mahakumena mitano mndu woto juru katina maji katina mwenje katina msomo yarudia mpare dia mambiokana vanna maha mingabi tena ngojo kando haina mndu mwenza akili ya pashia gari yaone shofera yatungo ulire mabahanu yatungo fanya aksida basi haina katiba buhamba fursanti tuamba imani segonti imahara kanibeze ni segonti shay kamba na ritso dohenda na ngo jokana uye kajubala le gari uye ngo jofanyisa aksida uye ngabo ndo wajula hasara wanudu watukufu wikayao wa honore omparwa watina uniki wala mone watina uvuriziziwa tebe watina wamba na mjempashe magari ya bure showan ruanu haina mndu haka ujitolea eze mali wae wende washtariki harumwele bunjilio lahe naribarikishe ekomori abonge abo nyezi mbudo ujwali bahauka wanu do wasikiti hao nezembi weka yao ngezi hundao enti ya hatu waka watukufu wenji warenga funvu haruma emhadisiano usiku wa lelo tafauti yaho wandu weka yao kwa tina haya kwa tina umurua kwa tina usubirifu kwa tina irumbi wenda wamba tokazana ufanye izo ujoka hansa ezabili riono wa komori wa onamfi ngetida bomri ya jomba banugudeyo banu owenji wadunga ba ukana bane problema hongodeyo intide namna hatu shanga bondongo bokwe kengari ziona ngarijo uzilani haina ujozifanya ngarijo uzilani iyo parti politique yambao naribarikishe yikomori ikayao ngaromba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itike hama dowandu walona entinu mahana maha ne mwanadamu ya rumentinu mjuma mahakume na mine atampaka lelo ngari tahao maji ngari tahao mwenje ezenwezo pia ngari zidaiyo halafu onuwa wandu wafamu barini zabari walangu wanzonde watahe unono walangu wanzonde watahe somo walangu wanzonde aina mndu gena ndongo bokongo wanzonde zitahe wenti ya hatu ito ushinda ya nika owa komori zi haki iso ekarulo angalia
haina mduge ni shua sha riono wanundungo mwambia niwo wato ujua hata izo video arima journalist haina usikunga sina mahami inji o wandunda o mtungo waishilia lelo mparwa no watukufu wanu mwedema waishilie sha mmono uziro hobira mwende wa washash do henda ala kulli hali ele bunjilo la holifanyishiha haina bahanu nga wakwangalia shilo shinjida de mahulimba au de zenazi shilo shinjide mahulimba okeze aya za Qur'ani zinji tsolomba wakairi do washashi wao do wa amini washashi wa ushinda wenji abunge abo upande huo ikamhimu umwambia ni auka ngamjojo ufanya ja oama kana Sayyidina Ali ngamjojo urienga ngamjojo urila piza ngamjojo urika aina ngo mjuka anza mndambiezo ngamjojo uzifanya shanga sinariju wao mzate ulona mwana utina msomo ekanga we mwade usojo hunda lapitali ekengo anzo onde zaho hanyu ujoka yinji mkini udangushie nziani ufepinda jezijiri yo haina usiku yabo ngebidio uone ezalazimwede nezatulazimwede mwanama mtukufu Ahmed Salih Muhammad si uishia oandu ikayao ngwa harume janibu warao hitwano hibiyo wa Komori ohamba ukana banunga mjojo udaize hakiza hanyu watina ulapiza aruma mndu mwenzashe o mwenza akili enga mjoni dai hindi na bekana gebidio nikena lapitali eizo wewe rahawe jaja wafa kuantia wandu hafa wafunga wandu watu wazate makesi wawea nosi ya ukana urende haraisi abo ongo one nafasi ya huwa ya ufunga ya utoa hazini ya utorture ya urengaze mali wa sampanye sisi kartina droit ya ulapiza shange bidio ridoenda rofanya majadiliano ntibidi ende chao uonde bia bidia jambi lo kana bofati banunsi yo henda chao njena bi fatihu njena bi azali njena bi beli ya ukabanunsi ulazimu wanansi wa hundemachi wa hundemwenchi wakena msomo wakena unono yade majadiliano anzo njena bi fatihu na wao warengenti wafanye wado wa wantu wado hiba wado pashia ilo swala wakati mwincho sura banu mtu jo udai haki watina ulapiza banu problem yaho de malapizo ewewe yonjema hoka wewe udoni uwa udoni funga udoni hibia udopashia na muhimeni mnikeni wanakado tawanu na wa parisa usikwa jana watukufu na tafadhali muishilie mbabi o wanakado wanu bawantiere wao jana ni wanama wenji watukufu abunge abo yonjema hoka mrukado zingareze ndongo njema wa echi mrudu anyi sada yenu wanyana kablia usikwa lelo rikauti mizima hakume ranzi ele dhalimu ele mujirimu ele katili la sisi la rahiswa Dr. Mohamed Morsi bahi wananyasi wao rijari Tanganyika Place de la République wafanya zinu pia zinza zike tuna mbuga baharije ino mwana madhamana harumo ndo organize wamba ino madbahat raba e place ino wakaufanya manifestation sisi ele criminel ila sisi liua wandu shiwi na 20 dawa human rights hukuki insan wa wanziha wadungu yabo watamndo la pitali no msihiri wa Ramses na mwishi wadungu yabo haina mdia tolo pitali wadum torture no muwa hata wawe wafepia wandu wao zore zendongo wika yao zifanyishi habangele urikauti mizima hakume ranzi wandu wanwara lo hitwa waje wazingare Dr. Morsi wende wa muweafe
rende sanganya da sinao basi mahadisi rafanya da sinao yabo keja homa ti hundu waziti ya haruma YouTube rende riwambia ukana na mfanya attention et les dhali mulinu ke tubidim lirenge lidoja haruma ntino kairimu ishili mbapi wananyasi wa he Afrika izobokodo wa zone sao owavia zao ni raisi mtukufu timwereanikado tsainu nyi wandu makaureme ya belu ezgelegele hwende uvaishi romani uva homlala hwende ngoromeyo koti eya wanahanyu eya wafunga eya watoa hazini owa wanikole bange owa wafirao owa watongeza watona likoli watona mbahindu na nive dakika muishilie mrutsoi urirongozo vandu bo watukufu andudo subiria mnahindo mtiti toi mwakaurongoziwa na mtafadhali kwezi kemsa muishili ambavi c'est-à-dire katiyonga mjou tulilia ritimize mahadisi ya hatu abonge ni yoyo charge do mabiani yoka nyezi mwa mmononi bo wazazi sha wallahi nyi wazazi wanafiki nyi wababa wanafiki au kanyoti pia ngamtungo upara mwamba hununga botabu kabati maji kabati mwenje kabati unono au bala zilandra bonga mdungo wambia wando alhunu rabo ezeno gongizo njema ngamodo mamremeko tia continue na mnambi ngabono gonzima zijiro bana suwanyi wandu mwenda mwakauremele kotine zgelegele suwanyi wanafiki suwanyi malaba kamtujwa mdurumondo na urumonai suwa kamtiwe mando au kaka mnamba bandu kabati badole prani ngebidio ya pashie obwenje urengwa ba telefoni la décharger arikabati gashie magari afanya cortege yao rondo shidoni arimba mhogo ngiyo jao ola duani ngiyo jao wenge bidio pashende ya some ngwambwe zendo goizo nafsi alwaqti ngo ujuho tena wende wa mremeko ti wambeba kia aponga jina rongo ngamparao wana hanywa lo Faransa mrubali amba ziwa mrubali amba afi mrubali amba nyama mrubali amba doli prani mrubali amba razaku mrubali amba bahindeni zinu babiza ndeni za upahapi ya mabe Faransa bo wakomori mrubali amba degzerili mrubali amba baba injili eba aina bahindu mwere eba nisho mlonisho dash kamtina mlonisho ngabo mtona mlonisho kamjo tosa mwana Maadil Mahmoud mahadisi ya one sausu kwa lelo hauka suwa wanadamu wanu wanafiki suwa yanu malaba suwa wanu wajuhamu watojwa hizo wanzao shaka mna mtu ukarumanti ogajwa pashi bari kabati la pitali mwanage bidio ya sobe kajalibe mbakolasha kabati likoli publiki na hiyo serikali do bidio wafanya abati mwenchi yabo ha energy kabati emachika jaja tabasa yabo kabati mba indu mlonisho ngiyabo kamjole lo mvaye mba hemilala nende wadu pasgelegele kamtona kabonywanyi wandu weka yao mokho fil bye bye boeze akili zede msafara na mintwa minekenge jo ujaye namna ni mwonaoni d'humanité il n'a même pas encore éclos na mwishie mbabi c'est même pas une na mwishie mbabi mrutsoi umrongozoni ni serse na mpare serse wajua ishie mbabi wanu ni wako upwez gelegele no habe mrunda wendelea c'est-à-dire un bourgeon d'humanité il n'a même pas encore éclos c'est même pas une fleur qui a germé qui est sortie de terre. Un type qui sème le mépris, la violence, la haine et la pauvreté dans son pays. Et qui veut traverser le continent africain pour atterrir chez nous, dans notre terre africaine, au Mali, à Bamako, et essayer de dire comment il faut vivre. Astaghfirullah. Depuis quand
quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose peut enseigner cette chose. Allah, Allah, Allah. J'ai le bonheur de vous informer qu'en raison de son comportement canin, en raison de son comportement complètement folklorique, en raison de son comportement psychopathologique, un comportement fêlé, en raison de son comportement troublé, troublant, étrange, son comportement dérangé, le soi-disant président de l'Union africaine est interdit solennellement de foutre les pieds sur le sol malien et sur le sol burkinabé. Écrivez ça. Les autorités maliennes lui ont fait savoir de manière claire et sans embâche qu'on ne veut pas voir l'ombre de sa silhouette. On n'a pas dit ça, on ne veut pas voir son corps, mais l'ombre de sa silhouette au Mali. Oui! Il voulait venir faire son malin au Mali, atterrir, être accueilli. Hein, on va chanter l'hymne national de les Maliens. Les autorités maliennes ont dit Azali. Wallah, Bilal Talay, si tu es garçon, il faut venir ici. Ah. Si on t'a vu à Bamako, là, tu changes notre nom. Azali, oh! Azali, tu es où? Si on t'a vu à Bamako, c'est que c'est pas nous c'est que les Maliens ne sont pas Maliens. C'est ça, hein? Je me suis connecté pour vous dire, Azali, il ne peut pas mettre les pieds à Bamako. Si on l'a vu là-bas, là, vous m'appelez. Mais c'est pas fini. Comme il a manqué de respect à l'Afrique de l'Ouest, et notamment aux nobles dirigeants ouest-africains, le Burkina aussi s'est levé pour dire, Yawotode, Yawotode, Azali, Wallahi Bilal Talay, si tu es garçon, il faut venir à Ouagadougou. Azali, bourreau des Comores, Wallahi Bilal Talay, il faut traverser l'Afrique là, tu mets les pieds à Ouagadougou. Si tu repars, c'est que ce n'est pas nous, le pays des hommes intègres. C'est que Sankara n'a pas été président dans ce pays. Voilà un président de l'Union africaine qui commence sa carrière par l'interdiction de voyager en Afrique. Voilà un président de l'Union africaine qui commence son mandat à la tête de l'Union africaine par l'interdiction de voyager en Afrique. Oui! Chez nous à Bamako et à Ouagala, voilà, on ne joue pas des... Si tu t'es amusé avec nous là, si tu joues au con, on va te montrer qu'on est plus fou que toi. Attendez, les Maliens qui ont été capables d'interdire à des dirigeants hexagonaux de mettre le pied sur leur sol, c'est pas petit Azali qui va troubler quelqu'un. Ouattara Draman, alias qui a gouverné plus de 200 pays. De parler du dictateur Azali, le bourreau des îles Comores, l'ennemi du peuple africain des Comores, qui a eu un comportement désobligeant, horripilant, un comportement typiquement méphistophélique, un comportement erratique. Mwishi ya Komori ya unyi maka usifu Azali. Emanda hayandi samba utitsorara hunu. Utitsorara hunu bomtsovu. Alafu wanu uende wakaupazgelegele. Emrudawe uoha isahari mwabargori mdumizo mijini hatu. Mnyezi mgwarere yede jeshi la Afrika wamba tsorari miduhunu. E video yangu yaone haku rantinandiso rongo wa Facebooku de video na mambi ya ukana ikawe mrume emafurika tawanu wazirejeza lelo emafurika wazirejeza lelo basi wananyasi wa Egypt wanifanyia pleziro kwa lelo hauka rende haruma ye manifestation rikane hatu waja warongo wariwambi ya ukana banunga sina bwizitilo
mtsilibuli elijai hoba wari hibi ya kecha yona na mtsomkibua shelera wiyo njo zangu ntohunda wa isa wa ita YouTube na ijo na hayasa mashallah wandu walona hamu hatungo warumwe mabango ngo yabongo tungo upartage majaya na masakala kama shele yawe video na ifanya na babu aza ikawe mndu mme warinu hachembe ngenda nije ende ukagenda parce que c'est mndu mme we mna mnafiki tamagenda Burkina Faso uone namna Burkina Faso warengaira isi wao na wala hafanya kudeta banu enge ukana babi bomtsovu enge ukana babi wa fanya kudeta za timu utotofanya barugo nzima bake wandu wa hanze shemdu jo jaru mabunjiro la jangu rome yuko tina zigelegele wallahi wa mnafiki parce que uwo mndu wa Kongo zifanyo yatadere mi amdu koti watokana enyima ke mweda bala ekenga nywa wade nyi mweda da hunyi wandu mabaele zinzanu pia mweda bala sai nubanu direct YouTube wa isawa iti ya wanude ma Egyptien wafanyo hazi hatu wa ya bongo hatungo usiuha yabo ya biliti lungana na zuki wangu abana rende ranjiyeri waonese eziri hundao arongo wa shizungu turongomba shiharabu ya almuradi Burkina Faso Niger Mali abo Guinée na wajo utanganya abo wambe kartwanza riwone husi ya mdani riambie ma Egyptien lelo wao warone seza hao ekozi hatu isange julwa waja warongo warumweza hatu baturirongo warumweza hao awonge ngamjoenda marondo wezenkazu mzivaze ele foto la Firauna mkomori yejabe mrunda wendele kutina bandu wahula bomwenza shonga kutina maji kutina mwenje kutina msomo kutina unono haina barongo wistahao ngoendo mama lala katushinda mjombake mmade aringe bidia bahiziwa mrubalamba dole purani mrubalamba razaku mrubalamba degzerili mrubalamba dziwa tena mrubalamba nyama emba telefoni ila decharge akabataka mwenji ala kabati bagage ya wala waida taimba essence ele gari kabati mafura ariga bo cortege enyama ke judge entole ke judge ngeyabuka bodo mwende mware be mruwo koti tena yabaki abo tena ata 2030 ana bonga bo ndongo ya bidiri hadisi swa bese mshindo wa mzani bo makawatiti mtedeze madahaha mreme aromazi kombe au ntidawe swa kamvurao ele ashish ele mduzwani mfanya jemru ya tuweze ngojuzi ya dubaru mwera ya metro ya jirenda mabala metro ngoendo ilo dilo swa mchanja haunafiki shantuwa na mdu ya joka wallahi ngujoka katina lapitali katina msomo katina unono katina bahindru yalo niyo kekweli nguhundo maswa yende yadoreme yakote mdulone ntiyo zitino koza mdu mwenza akidi zabidia zeleo swa ni inandrabo balanga manzo mwangamize diaspora shanga nyina rogozi nchi njema wakwera isulu wangu zwende sondro banura mwa jotolo hazini indelera ya wana indelera ya bati jawu wakati mwa isamara mbwa yokane zeno ugizo savapa na wanu komo uringwa wanu emba izama journalisti pia wende wa imile ni mdani kozera linsana oli wonesa banu gartambi hao banu zeno kugizo hautiro banu wende waishia zenda abo konga nyina mahakumi na mitano mrundu wo wae kamtina msomo kamtina azi kamtina carburant kabati bayirwa hula kabati unono kabati mwe ngiyabonga mwende mwado film ndoko hindi wa komori ngiyabonga mwende mwado mkaradhi mara Mwenyezi Mungu utele udoreme yako tina zigelegele mndu yao
uhibia utona maji utona mwenje utona msomo utona nzi esembwa za hede zungo ujazo mrani hito muone za jiriju zinzuwani wanu nyumeni wanu wala wafanyi msafara wa Addis Abeba azali harabiri bavuni hede akambi ya agence raisi nguparu agence de voyage ambe ekembule mafrika wa wende malakada wabo sisi cha uzeti nuza kubidisa mbwa bahanu ngebanu ngamdabonda abo ngabo la pitali ngabo unono ngabo rukozi ngiza sasa fanyishiha shabana ngamdu kwanza mwabendabo wakati mdu kwamba kapati bala zila ndabo mzamba obo komori sino ekazo kweli shabake jabidi mwende mwadoreme ya mdukoti mdu yatongeza ezenugo pianga mdu sawandu muwo hunu mdu bele amna telefoni mdu bele amba doli prani mdu bele amba dexeridi mdu bele amba razako mdu bele amba indini dala la tension wodo unono wonge bidi waba hiziwa ngodo Tanzania ngodo jao apo kamtina unono izo mengo nemezo ngo mhimu zamana damu ata ojo mure baki hapo kufikiri kwanza kabati enseignement supérieur ya zakweli bo hamba ni watu ngo ngejuse baki ifanyishiha aunda tiji 10% tiji 20% abo fasira bo msomo uranganyi hapia onura 90% 95% les examens chez quand on dit abo fasira bo onura de ma cancre onura tu soma onura tu toaliando kabati mwenje kabati izo tipi ezeli ko lipia tore de privé du kunga bo msajaja mwinjino mdia shindi alibemba collage ya shindi undemba na wili ya shindi unde chao ezeli ko izo pia ngamzie shio yao alafu emalaba yao machu yao mpana ningambaluze mbio mwende belu hantu wa sekretari ya mara ya saya wahe ele shama la urahitwa ilo zabari hari asuma ni mrahitwa menya juma hamba ukana wewe do wabiduba kibao no hambia rogo kufikiri woto zi exerce woto zifanya wizo utijo waja mndu mwenza akili bana arigabo mdudo abi mfumboni ariwa akadaina mamadu esa mamadu welele ya wandu wa ajabu bahe wakashuja wahemba jini edomba batijapa engitoja ureshonode bwazarantu wa komori wanyise arudhi ya komori ne mabavu rensi wa bandama jila domba bawa odo watongeza bwalo komori yabo waja winyi yao leo bwazali urense bachini bayude nsenku chanezi wapare waparwani zoba wabulia ele pobodeza lilono wana wasomeza sumani sadi dezelari funeze mzimba na waopia shangwa ndo warengele favalu walini kenti eza nuko pia kamtepande obonze gebanu kamjo mwede mwavae mwene mwadoreme yakoti ni kwa dati la sai kamjo urede hamfamanga au ngamjo juwa muopia au ngamjo sungumena au ngamjo mdeanga nyima omazamoni pia ya joba kinga jo kama kamata 2030 na mwibide mgubo maunda 2000 na mwibide mgubo maunda 2023 bo ebani kamtuona wandu hafa omobarini kamtuona amnabi ebani kamtuona kamtuishia kamtu yo ayade hamba banyisura minga mu mlapizoni ebani bya jujo tasia to jambe kula pizo mtu inu comportement ya kishenzi lionao mtu kana ujwa udasa inu demane yaonesa inu kan e silence iyo de itongezao inti dena mnahangu tikaura mpira tikawendo msini tikaenda shioni sharanzina unwana she wangu waja wafuma wanendwa zirewe habombola gari mwajoju wamwe de mwalirenge ne mwinyilo tijao yabonga mjo ramvura malira wakati tiremwa hasibabu de bwana ino tiremwa lamanda hasibabu de bwana ino tilapiziwa hasibabu de bwana ino ti deplace hasibabu de bwana ino tina udasa umdazo wo wahema fenya shawala wamba karitisha indemba sutu dobia tijwanza sutu ya lemba hintu unu binadamu question ya binadamu shainti question ya sutu na to sutu inu question ya ubinadamu de iyo iri hadisio ha abonge watukufu
likanza mwambie ni ukana enge bala mvurizo bombi bala mfu bala nyonsi mfia haruma khairi au mfu haruma unafiki mla haruma ngonjema au mla ureme yakoti twalimu mjo jibuji enga mjo subiti mle aminu kaza ali raisi mwema nyondu mwenda maka upezi gele na mlo makoti bala enge mwaba ni mrunjo bana le amini yauka azali ngo rumondo ensi ema journalisti wao ari ma journalisti mbona nsamihi batsamba ndabu na ba ma journalisti nganyina baha shihu ya mchungo wishile marabiha ya msaidie na suma ni mrahitso lelo owanyanyanyi wangu hamanga waja enaribarikisha ikomori waja wakawonesa kwa wanuandu waluna akili wanuandu wasoma wanuandu wanziza wensinu kheri toujours kamjenda ba kamjani kwela mone mweda wadwa ba inde hifafi debi journaliste ya jukana akili sazino zinu dizo oarabu yola banjioni waisawa ziti ya bantu gezendao watu sisi wa Komori ngasi ya mwa tungamba ngarenda warumwe bot kartuenda ngarenda hata utufanya basi tiena mnainu ya ubiteze habari za hatu pia ule mengurdo partage si ngasi na ingenieur si ngasi na médecin si ngasi na informaticien si nganyina indi hata basi tia utobita ezetwabia za kishenzi za azali mwatushinda mwaifani sitinda hivi mlo niyo sitinda hivi mlo niyo bwa tukufu unjiliyo tima abana tu ngorongo wa Komori tu ngorongo yomba rungu vite fait atufanyishia mono awenge Mwenyezi Mungu hammono ninyi wandu mwenda makamba azali continue wadunge wakaze bahanu Mwenyezi Mungu hammono ni hamrambuwani amulide bango ulimi hao bwa Komori hala ni ya Captain Pablo sha ezenga yozahanyu zila ngezijou shuhudia ndipo fakhar Mwenyezi Mungu hamba al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum ezenga yo mazipu wa mwede mwambi azali bakia bodu wandu hifano hibia wandu nofunga wandu wabwa ngezijou hushuhudia ele koti ezigelegele pia ngezijou shuhudia atiromea jindu jiroito atilo la toka juma umenya swala la toka juma urengeze malilo pashia la toka juma zontipi lelo aparo ariwa he afindu ju ontipi ya wende shaharu marugo za mradi ama wandu wakanda waone mwanyanyao mwanzani wao arumarugo za mradi Mkomori mpare ayo nganzo mapesa ayo nganzo na wili shanugo za ibata aina mrelera yoyo ye uhahende abonge ngarumabia oni emiji keibeze yafanya muhimu ya tunda bema zofera wa continue ubale magari namna buka yao ngabajalizi nchi kalifanya muhimu ratunda ezendia ba ezenogoriziwa nao omopareni haina usiku rusungo udziha rafanya muhimu eyo mazofera wanu hawandu watia bainge zigongo haina mndu yadoenda hamba abiswafi auratia zidodani ba anugwa kozao une seconde amishie watukufu
mwananyasi sawanu waisawaitia shiarabu mudakhalat alikhwanina fi juzur alqamar. الظالم القاتل الفاجر عبد الفتاح السيسي. جئنا هنا كما تعلمون علاقة جزر القمر ومصر، وأنا تلميذ حضراتكم جميعا لأنني درست في كلية الدولة الإسلامية. Oui, de Mananyasi, Abana. Qui manifeste, il les tue. Or, c'est vrai, c'est pas la même proportion qu'en Égypte. On compte 39 personnes qui ont été assassinées par le copain d'El-Sisi au Comores qui s'appelle colonel Azali Assoumani. Et là, ce qui est triste pour nous, je crois que c'est annoncé, nous dénonçons tous les coups d'État, mais le problème c'est que maintenant les pays occidentaux, et particulièrement en France, quand les coups d'État ça les arrange, ils ne les condamnent pas. Pourquoi maintenant on fait toute une histoire pour les coups d'État au Niger, ou qu'on menace de déloger, en tout cas, les renderi njia haruma manifestation riwambi yauka msiridiwa sebaba mhaisa hadungwa na mumduge banyu ke harara iho na mwishena mnaramba baisab. كما سمعنا أن في جزر القمر عندنا قاتل اسمه عثمان غزالي الذي حكم جزر القمر 15 سنة ولم يفعل شيئا، والآن هو الرئيس الدول الأفارقة فمنع الدخول إلى دولة مالي وبوركينا فاسو وبعض دول. فنفس الشيء لن نرحب ولن يدخل السيسي في جزر القمر ولن نسلم لأن يديه متلوثة بدماء إخواننا. فنرجو مصر أيضا أن يمنع هذا الظالم القاتل عثمان غزالي، وجزاكم الله خيرا وشكرا. Bana mzie mna bwizitsuo ya jari hibi ya bobo wa miswiri. Enga mwana wanyi watu blo rubeze Facebook na reseaux sociaux. Indaba njioni isagio YouTube tsaino mudakhalat alikhwanina fi juzur alqamar. Waisawa biti embabia hatu. Wao hatu mstarabu weja ucha hatamba ndina mada yinu. Abwezi manifestation yafanya pia lelo nezero razamba rimchafu wanro. Sha yanijibia de video ya Assoumani yakamba Afrika ezeno yakahamba wala janguto insha Allah haja guto byaziza wandu n'abantu haba utitsorara hunu bayi wamba kana ebanu kamtona kayi no affaire mndu ya voti wa raisi harumanti au haruma ya Afrika hamba ya tito uremi duransi nga mona ukabo ezenongo Mwenyezi Mungu haisanguri ni kweta ufiki wewe hamba we de zamana wanti shauti la rehun ekawe mru menge ntsori wone izo ndizo ya so ambilwazo hamba ekawe mru me ngentso jo wone sainu watoko badi tijiviwa ha. C'est-à-dire un bourgeon d'humanité. Il n'a même pas encore éclos. C'est même pas une fleur qui a germé, qui est sortie de terre. Un type qui sème le mépris, la violence, la haine et la pauvreté dans son pays. Et qui veut traverser le continent africain pour atterrir chez nous, dans notre terre africaine, au Mali, à Bamako, et essayer de dire comment il faut vivre. Astaghfirullah. Depuis quand quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose peut enseigner cette chose? J'ai le bonheur de vous informer qu'en raison de son comportement canin, en raison de son comportement complètement folklorique, en raison de son comportement psychopathologique, un comportement fêlé, en raison de son comportement troublé, troublant, étrange, son comportement dérangé, le soi-disant président de l'Union africaine est interdit solennellement de foutre les pieds sur le sol malien et sur le sol burkinabé. Écrivez ça. Les autorités maliennes lui ont fait savoir de manière claire et sans embâche qu'on ne veut pas voir l'ombre de sa silhouette
On n'a pas dit ça, on ne veut pas voir son corps, mais l'ombre de sa silhouette au Mali. Oui. Il voulait venir faire son malin au Mali, atterrir, être accueilli. Hein, on va chanter l'hymne national de les Maliens. Les autorités maliennes ont dit Azali. Wallah, Bilal Talai, si tu es garçon, il faut venir ici. Si on t'a vu à Bamako, là, tu changes notre nom. Azali, oh! Azali, tu es où? Si on t'a vu à Bamako, c'est que c'est pas nous c'est que les Maliens ne sont pas Maliens. C'est ça, hein? Je me suis connecté pour vous dire, Azali, il ne peut pas mettre les pieds à Bamako. Si on l'a vu là-bas, là, vous m'appelez. Mais c'est pas fini. Comme il a manqué de respect à l'Afrique de l'Ouest, et notamment aux nobles dirigeants ouest-africains, le Burkina aussi s'est levé pour dire, Yawotode, Yawotode, Azali, Wallahi Bilal Talai, si tu es garçon, il faut venir à Ouagadougou. Azali, bourreau des Comores, Wallahi Bilal Talai, il faut traverser l'Afrique là, tu mets les pieds à Ouagadougou. Si tu repars, c'est que c'est pas nous, le pays des hommes intègres. C'est que Sankara n'a pas été président dans ce pays. Voilà un président de l'Union africaine qui commence sa carrière par l'interdiction de voyager en Afrique. Dis-moi bien, Nizo. Gaya basa boa Komori. Toi. Amba siti enom. Nga mweshele ya video ya habari za Komori. Simambia nukana yonde video ya hangu. Ya oneha kuswafi. De video ya husu izo na bazali ya ukana. Kauru hajembe ngenda iyo. Ngenda. Ngufikiride le chululu linu la jale washila hoa mini ye. Washila oko ngamade nduju yaone hobari ni lelo. Uyo amade nduju yaone hobari ni lelo. Chindu litsona ubinadamu krimineli. Hein? Badi utita moti ufa ukotola wa muobona nai. Kamona widu juni yaone unule. Kamona widu juni. Tona madama buzabujawi. Daye wai utofana ne duju inu ero hombine ni ambine toy amumone. Tu de duju ila ya tona hobari ni wiyo. Rola wafu. Wandu wafungwa, wandu watola muhazini, wandu wazama obarini, wadubu mbeni, wafanyi stwabia za kishenzi, boy. Bane mwana nyo na mwambie uke mwana nyo ajaka uta halelo, mwana nyatso ya ajaka uta halelo. Abe wanu kwa huwa mwana ma, tsoi, mwana nyatsoi. Mwana nyatso ya ajaka uta halelo. Wati hadamu wandu wazire wandu wamba gamtose et travail formidable ya arme. Amadagazo ulo hafu wafungwa wandu wawafanya ba. Ola dawana mbili ni waho dawana bobelu. Mwana nyuwa hajao mbanile uraji ya hutahe mdungane mwedesanyu obarini, mwedesanyu Pemba. Na mwabi ukane mwana nyuwa hapari hani hao poro. Okala weni ajangu hutaho mdungane mwedesanyu ohanyu. So, na mwabi, ngotu chenduwe pabla. Tu, wana mwabi yende ya gari manyanya. Ndo wafungwa wandu ajali mbiti. Emajeshi yao katina nuke kati urahitu wanyanyao. Haino suwa bajiru aksida na msoma bareni. Mdo wapo haba ingira lishiri ni mdo ule mikatra dipe ne maja uhajumu hino bobo watofu. Shado utoro uwa wanyanyao basi. Chakabati mbaruko ya hazi yaki ili waifanya. Wahuwa tate wanafikino wababa watu wabahe milala wakazi ze kopia zaho wafu wahindi wanu kwa pos gele ya wandu watungeza wandu mareni hawatsumba wanahanyu wende wasomo wajangu wafirwa na unu kwa mvinyo na bange wasa warende hawezi wasa warende hamachui warende wajama gonzi na mpachi ya banu mcha mrendo wa mama geta na mala mweleka mchukuzini siwani ya zali na habari
wababa hanyu wali warende hamasuka ngo watubo bala azali wanda ombaiza ombala reja yo anikema jana wanda hulele para kiwe ilao temare ne shile o menyeze aruti izo kabati mru wonu ha haina udo mwale ngwanju apashiye o anju asome ngwanju apashiye o anju ulemba ngwanju izo ngo izo pia shanga mtu hamwe mwadore mazgelegele na una ule makotsi utona pelu na mwabio kana mwana nywa jangu utsahamba na mwende wa mdu wa utwa urudida ila ndo kemdu kuzungo wa ndo amba ende ya bahari yake rwa fumbu mwana namnipare mwana mabatso mumona jerenzatu inu chini shawabwa hiza jalimbitiza jiria tuparo hisi hata kama nu mandifanya betiz mandifanya kunerige video mahakama ala foi machui ya SRC rudi ubale wende ebana kamjailo kwamba ni chauffeur jijinga ya mbalia ningamwona wenda mne SRC la pizwa ngea basi wotukodo pasha ndanda aba gotuka ndanda amnabe mala twenda basi kwa amba na tote midune kai mrumme yotida ila na haba mimi dawo audo tsomba nge kawe mrumme nge ntsoba zali president wa Afrika tsawa tsana sil aringo ne sonjema ngamishia unafiki aringo ne sonjema Murene sonjema sikina komos Tsoi ola manya belu tsoi ya jaka usahabelu mwana nyuo tsoi ya jangu utabo belu uletiri kusama bunjili onenti ya hatu wandu wa jangu wajua uparombe kana vira wende ba ujangu tsa ezi ya jalimbi zinu janari dia ina usukuwa tungu dia wandu majeweni wa munasaba ngaribe homono wa Tanga arumu mji mtukufu wa majeweni libe miono ya Tanga arumu mji mtukufu wa Msujini libe mhono wa Tanga arumu mji wa Bahani arumu mji wa Zahanidwe emiji wika yao kwa batungo ujiri ajali mbiti mwananyasi mtukufu ya fiwane mwanashe wa uheta ezingi zino ajali wanduka anti wafikire za kisida zinu engariti yao dodani engariti yao minazi engariti yao potori fanyeje emazofera zabari waende sawa kijinge na mnaino haina usikura shele wangarutuma ba wa nabo sitsondulona pare elindele bange ebane zi aksida zinu ngarifikiriyoje wajiri aksida komori ijiri nzauze bese wafuandu watimizi watano wafuandu wararuna waproach nami emdzimarede hairewe emdumshahe hafu haina usiku nga batungo ujiri ya jali nziro komori ezemba zidungo endazo hibe mituzine ledziwa no hiba owana pauni no wanambere za chililiwa ni majishenzi ya wandoshaha wajuambia ukana kengo anzo unulie dhabu imarudunga nerende Dubai ba yoni hulo dhabu shatinde malaho ya wandu shangwa wabula eno hibi yotibe wa Mathmani yotibe wa Mariam yotibe wa Fatima timdemme kwa timsidi abonti tibwatire mbazi wakabo tino tiruli tinjabo tirenge bindi na potino aizukoli emna brasel we mwema na rende Dubai rende rambadili shelen tijona ruma ukumbi hajora muloka ainda ila okanga bo mndu ya hibadha bwenda par soaru mashuri amba da ila wiyo yato iti akajawa yenda ya ishange chawo mndu mshe abangebo watukufu namlamuhe tike jana rilili sonti piengeri kananti ngarumaoni wanadamu karija jodi hawana waili asibabu paremi haukeze ntizi rumaoni wanadamu zito urumane mafubanduju zito urumane zenduju zajaza kauta wanyanya belule lo wadunga nwende sao wojiri kafa jiro madalinu ondunja tangani ondunja hamu wandusikiti hauka shakari jajol dihawana jana bota huwainane bo masihu tsainu mpashakano sawu ya joyo karibu na nyumba ya mjomba hato Sheikh Ahmad wana zijana wa hafa waili haparemi kabati mwenje alafu lelo raisi ya ringenzi iyo ya juhe kweli ukangondo ya dozina na mbiandu ndabo
wake matui ya juende nga mreme ya okoti ngamona izo jana zambili bwa komori ziti wao wazimu wa komori wafajana bwa komori zim ni nyumba ya mjomba hato Sheikh Ahmad zingamatizo kwa ziwao yo jana alafu kweli yo andu mazate muri kamtsona kan ebanu wanungu afafa hito taka mona zi ajali biti zino pia zino onde ma responsable amona kaundi wakabanu ewavuku ekwajavuka warendeje ezen wozinu zo tipi ya ikawla zino mwishi ya ubedi mwiya mbahu utolo hazini garita umrwaji atowe wala ba weikatindasi weikajarisu ifu weikajarifanya jao no tijao kamjobe hamna risala mtiti naambie zuki wangu manzani wangu urazida yauka baruani hazifanya kado mbili karjajibi warisikitika karjahara yauka iti shuli ya moroni baruani ya wahoende arumeze shuli za moroni baide mwenye moroni shale loe kati wa ukaendado himano heza daine ya lawaya mtowero haa hekiki ele jeshi lienu eze toabia zinu wando wandu manzao mbaki wa mrumeni bwa komori wanu eze toabia zinu kama nidao wanu tena wandu wa mrumeni kuzinu kumziona uzinu basi baruani hadisi na uteha na mwele sawa nuba wo emale ntili yo na sawa nuba haria umushi wa yesi wa mraman risona association sio babo nasawa ando wazade wale waringe baza siri na baza siri kwa vaza kudi waringe maindini wapangwa tukamba indemi la inde jau ndugu zaki haula wala quwwata illa billah ezi twabia na zibizini bwa komori ezi twabia na zibizini basi karimwambia oni banu yaukana owandu wao razida wao wanyanyasi wafu karnaka uja komori paka walawa ilwede lejeshi wao pia warura wasitwa biambiwe kayonga mzichu wao hanti jeti jo habata siti jo kantina ka uja komori sababu ndo wandu wangaru wanona wao nzori wao wengo wanzori uwe wewe ni mkalimani wa hatu wende ukafanya spori dawena artijisa riko ziti jido shonga ndobi ni wone ufanya mafoto himi dawena yenga mfanya mafoto note hatijao bora zida tawana damu wabawa witu kwa bidi mwasome aya Qur'an ukana lakum dinukum waliyadi ezembio zahuru utaba hanu walo mapesa wanikiwa janati furahi wa tukufu kada sina mjeni rika uhadisi timwambie za korohoni tikahama tamba yaboraha bwana yamba ukana emrusiwo yina irumbi nadaba tutamba zenti nuka tetsa haya jolo banundo sawa komori ndenyora ya jana nyi duniani dema ele no mjitu haruma problemu za malene na tabu iyo denyora ya jana nyi duniani woisha ntweri ya kaulazimu entiyahe ya ihezize jimbo tsuo mtutu wabano ele kulwa bolinu sha ngwaona watofu so mabelezi fuba zahao emakulwa buyano ebani loren efura ilo crimineli botijida tiputilo dobi ilo crimineli yakaulazimu wabekana wayawo wanama wafu wasa wafungwa wasangwa wafaranta daonami alafu gijabo jeli unike kadi ukabo mndu mwema baho utehera isinda we na bonga wa harumanti boko ngamtuko la pizza makro yamnika ni bayundu mlao no majina mwenje utuhango do wanikiwa kulwa bubasi ni crimineli la tadamu la woma bania hono wananyugo botije dobi eman kam tuelo ka serikali de majanvi wode de tobala muwa serikali yazali uirongole uidafi kam tuelo ka wanu wandu nza shonga kwa tina mro urogo ketilo ibe ya la wahayan yole mesele bayundu ilo izo ilimwe makulwa buyao angali yabo apasha mnangala wa
ula bana uchwai basi alafu lelo hapo ngwa imwambe etinu ke chukanda usoni swafi ngamona tu ila pasha mnagala wangu tembeyo ngamona bwa komori o mrumaoni na lillahi na ilahi rajiun mmono juzi katina mva Mwenyezi Mungu amafikishao ahezesha ya hatoma hankani bese ya amamdura kauta droko sababu na sujali kabala ikaja shifombe ya umoni wote na ya noanwa nyino machichioni dongo za uone sahaya abonge yabo rikanza limwambieni sawa mungu asome sao namna warajuka da wadora hitoa nyanyao wasome sawa namna ya ura hitoa nyanyao ala kulli hali limwambia nizo wanu watola umuhazini bahari kwa jadaili ya wantu hamabala mdungu rengo hazini kangu joshinde idado ambanda bobasi mdurengo hazini selo kompetensi yalo niyo maarifa yalo nayo mtujuwa dobi utuka urongo za azali wo yaelewe daena o wantu shabani kairi azali ukayinguto hibangu pashi ngenyi mtonda indu mahala yulele suala enyi mtonda indu mahala unu hatemba ubamba ele ifoto ela juzi aheze shayo mahakani oyingu pasho daene mrumme yo muuliliani ngondo adozina ngenyinyi bowaza zemwenda mremao ele seho na mrambi yenyinyi faida mwihundao tsaino inde video na yamba mwajala bwana wala hazamba leo ngamonao inde video na ifanya yaone haku ranzina disote chabana tamba ekawe mrumme nafsu shay izijabana lelo nafsi shay ya hizo ngona mwambiani tazinu zija ekawe mrumme ngenda Afrika lelo bwana Afrika wala tola haja haka umtambasa ngamonao ngwacha ali hatema Afrika wa idungunro 300,561 basi zona zamba banu ya hofujari wa azali ngenda ba ujirende pigeon voyager ngenda bango uhawende mali uhawende Guinea Burkina Faso bango udindao uhawende uhawende udungane nele fubandi utuba mwana nyaja ya mtahi hapo lelo bobelu mwana nyotu aja utahi shanga msikini yo wala hasara hundunia ni watona lapitali watona msomo watona unono watona bayindwa hula wajonda do pas gelegele wambirudu continue yao ebanu kamtona kwa na hanyu wasomo ngwao na ustaarabu mbe hawana wali wasome mahakume warejei wajangwa firwao no ni kwa bange wasawarendo wa mezi wasangwa tungoterezo wa muhazini mndendo wa magetana mamala ngamtugo uzini siwano ili mni kwamba indu mdenda umbusu azali na mtia maindini haina ante ya jiteanda ya mafiti ya ndabo ya tona hindu ngodo ala likamba rimruja amtata habari haja hanikajao enu mtona ndo bana mtula la muhafa hindu walunga mnugoda mwafari yao hibi yao wanroja mnikane sema dibla azali ngo tukauta mwe majiri sina mdogeza shairi shahi bali ngo tukauta mnike mna envelope no ili ya honest washida halo wikatina rugo ya rendao wallahi juzi doktori Abdullah isetwami ya hafa hata joisha Abdullah isetwami hafu katina ya tumpua katina ya tufanya no ili aswalize maiti washida hey raisi yoti uswaliza maiti mdwa hulawa hata joisha Dr. Abdullah isetwami hafu Mwenyezi Mungu ajomrehemu ya jali kengembe boni ngware ndendo bora mswali ya sira kapariransi munantekeze duwa na sira mswali ya la Courneuve do la pitali Mwenyezi Mungu ajali ye ike haisange mruahe embebo daena wafu hatu ontipia atotu habasi chindu litona ndongo basi ngo twanze mhimwa hengwanzu ya jende vuvuni ya swalize Mwenyezi Mungu mmono ninyi wandu mwaba wazalinto swalize na nyi mjwa ukamru dhalimu mtosuri kwangu tawazu kejabidi ya swalize ngamjo abo compte à rendre maudi twakia ma wallah
Alihaji kana mwabiani unda Abdul Hakim kana mwabiani unda Abubakar kana mwabiani hizo sha wallahi ngamjoura nde konti boma notable ndugu amba bwaza ntoda riswalise ngamjoura idara kia hizo swala za hoandu wao zoni zona kanza mwabiani bana abonge yabo na muudu ngebo wazaze na muudu ngebo wa baba sha almuradu wa komori wa rambu yinu sidina na hatu rizalo yabo kabati mdu ambari paromana na iko na umita mihudi sha eze tobi azali yazina dawo na nyide zitunge zao rirongo wawe namna yino eze tobi azali yazireda nizuarendao na nyimda maule koti ego beto asiko to jamba ngawe na manyahuro kotina doli purani ngawe na nzaya ku ngawanzo baji wangu anzo doli purani ngwanzo ba kremo ngwanzo babo ngwanzo jao kabati mwenje telefoni menya ojioni wado pulia ya hurenge ya Ethiopia ya huibia ya utuni kalapitali ojioni ujondo ado mbeba yabo kutona kabongo tona kawe mndo amafiti abo nyina ndabo au nyi wanafiki abonge abo basani na ma telefoni yebelo mwambi uke mwana nyatso ihaja wakala wena jaka umtsa hawadungane mwende zao mwana nyatso ihaja ejimo wa ha mwambi yabeze ya juhende ya gare mwana nyabatso amba ntorenza to rententi yo baba nusha tu do majini we pemba tu hariwe ide aniko parti jinru bokoba inge haono mro atoshono nde yotomba il a malaise abo il a mal il a boho toi liniki watena e parti ya kila baya e mafundo kwa tujua au wajua ushawadasa shangu wajua ujeleza izo ndio kanzaro mwambieni il faut rido chelezis ana partage e mafoto ya heli fujari yinu namna yinu ule mengwa do na baba na basa Mwenyezi Mungu isari ro aliandro ola beluha e mwana nya jaka umtsa halelo kala weni dutu bango tola pisa pelo ha de mundu ya puwa wandu waja wafuma ikoni ya wa mutu ina sali bunda wananyasi pia ya wala onti pia ba pale na tukoza ja twamba ya malezi wakana pali wa yokirizi ngewongo nzo ni msifu mtu amadu na mshukuria baba kama ndo bidini sambia ni ntumza baba kama nzo ntibanu monsieur Belu s'il te plaît comment on va tambia omba maji alafunga bo machu ya ngomba baba ngo jojo udaizi yakisa shaone problema ode malapiso wala sababu tsanda be problema hanyu labo mu wao problema hanyu labo mwambia wantu ndabo sha problema wabo fahari de malapiso enda wahezize majimbo jo wadunga wapanki wambegari yonao ze njema za hobo azali continue yarende ya continue ya ta 2030 ya domenya ziswala bo malaba ya continue ta 2030 ya do pashia da nemrusha hebasi do bi journaliste e machu ya parwenda ambakana ebanu msafara wala honu wala juzidu wala ho ebanu unu la urenda jetsen ubala hindri gotorege mapesa ko muri basi upashia ndawo uzukusada ebanu bo ulonkazu emana kutofanya lotelo dola emana kutorongezele dima bo ulomlijindi emana kutotamba mvyo aho bo nzupashe hindri izonda zila Afrika renda rakautimbuliwa simwambia nukaoi akampala pala uliomwambia kanti mwambia jwa wende Afrika tena onda riteze sheriko izoti mwambia ni wabba Allah do bia joka ngwanzo yenti ya hahe banu watu jua imra madame ujoni wana ala rumenti ya ripuli ya shetwan lelo mwabe ya president d'asile akika jonda Afrika izoka ketu mwambia habari pour la première fois et comme on va présidence et président wa asile amba ya ti remidu ezensisa wandu izo mndu mwenza kilingo tukambati izo mndu mwenza kilingo tukawuzambati yuaibu wa Komori Allah yuaibu nziro sha Mwenyezi Mungu ngedasi Mwenyezi Mungu ngedasi na mstamili mangarjo wonandu si wandu raono mwiso wa Gaddafi raono mwiso wa Ali Abdallah Swalih raono mwiso wa Saddam raono mwiso wa Zainul Abidin raono mwiso wa makatili ya lapia ya wakawati mndu joka ulishangaza
kawati mdu joka ulishangaza emdu amando yi dobi atuka na akili ambengo mushilio tena dobi atuka na akili Komori ya ishili mdu amando yi tena wanruweza wajusiza ya ukaya abala bahambese warusi wa mrenge yabu hamana no wasa harudi hainjeza tena na shewo ufungwa zensinku za saya hena mna ya jibalia hena mna ya balia za nukwe kaude za Afrika upade wakati ya karma yesome hiyo ani bastehi ya injeza zaidi harma ulimengu kamil na ngadrozi wanasena harma mshashivanu haruma some ya saya ishe emastehi ya zali ya injeza swafi haruma ya Afrika injeza tena na shewo ufungwa zensinku za saya hena mna ya jibalia hena mna ya balia za nukwe kaude za mamushi yabu wa Komori rienje za sheo ntia hatu haukeira isi Asumani hajibali ya ndoswafi ezendongo ya zifanya hiyo wandu pia wajibiwa wandu wa furahi abenge yabo rihundana na uzade na sheo esheo tsa shinu na mwishieshe esheo rashihunda kwezi watukufu haruma ya Afrika pia warijila uzadeni wari ambia ukana wandula nyibo wa Komori lelo dera hunda prezida wa sheo wa baraka zinogo zahe pia zilonje matsahi inde sheo c'est-à-dire un bourgeon d'humanité. Il n'a même pas encore éclos. C'est même pas une fleur qui a germé, qui est sortie de terre. Un type qui sème le mépris, la violence, la haine et la pauvreté dans son pays. Et qui veut traverser le continent africain pour atterrir chez nous, dans notre terre africaine, au Mali, à Bamako, et essayer de dire comment il faut vivre. Astaghfirullah. Depuis quand quelqu'un qui ne sait pas faire quelque chose peut enseigner cette chose? J'ai le bonheur de vous informer qu'en raison de son comportement canin, en raison de son comportement complètement folklorique, en raison de son comportement psychopathologique, un comportement fêlé, en raison de son comportement troublé, troublant, étrange, son comportement dérangé, le soi-disant président de l'Union africaine est interdit solennellement de foutre les pieds sur le sol malien et sur le sol burkinabé. Écrivez ça. Les autorités maliennes lui ont fait savoir de manière claire et sans embâche qu'on ne veut pas voir l'ombre de sa silhouette. On n'a pas dit ça, on ne veut pas voir son corps, mais l'ombre de sa silhouette au Mali. Oui! Il voulait venir faire son malin au Mali, atterrir, être accueilli. Hein, on va chanter l'hymne national de les Maliens. Les autorités maliennes ont dit Azali. Wallah, Bilal Talai, si tu es un garçon, il faut venir ici. Si on t'a vu à Bamako, là, tu changes notre nom. Azali, oh! Azali, tu es où? Si on t'a vu à Bamako, c'est que c'est pas nous c'est que les Maliens ne sont pas Maliens. C'est ça, hein? Je me suis connecté pour vous dire, Azali, il ne peut pas mettre les pieds à Bamako. Si on l'a vu là-bas, là, vous m'appelez. Mais c'est pas fini. Comme il a manqué de respect à l'Afrique de l'Ouest, et notamment aux nobles dirigeants ouest-africains, le Burkina aussi s'est levé pour dire Yawotode, Yawotode, Azali, Wallahi Bilal Talai, si tu es garçon, il faut venir à Ouagadougou. Azali, bourreau des Comores, Wallahi Bilal Talai, il faut traverser l'Afrique là, tu mets les pieds à Ouagadougou. Si tu repars, c'est que c'est pas nous, le pays des hommes intègres. C'est que Sankara n'a pas été président dans ce pays. Voilà un président de l'Union africaine qui commence sa carrière par l'interdiction de voyager en Afrique. Voilà un président de l'Union africaine qui commence son mandat à la tête de l'Union africaine par l'interdiction de voyager. Azilo mijini ngunjo hamvu azilo Afrika nge abas. Wede president wa Afrika ngenda Mali. Ngenda Burkina Faso. Serikali mwambie ngamonao. Kamona Mwenyezi Mungu embwana ya Isilamu oyiwano Mwenyezi Mungu. Aba basainu bwa Komori
ibidi mbeshele Afrika marhaba kala alhamdulillah emna robo kume ujonjia o hidrokarbiro au ujonjia telekom haumamwe ujo hanti wa yarumilo ambano go yabo au warenge wa yehesha kana upashia endeze ntiso bala kamba gubezi ya ngamjo mali abo ngamjoja iyo ambalala banu ruwe bobo mweza shonga hawe kingo jori no akado ya bili ke banu parori no abo gen Somali auje Burkina Faso toshinda kutorenga mali zanti tambi hao batso maji batso mwenje batso msomo to kanti wangalia shabu sikutuka uja wangalia ngo tinzwa mbuzi wile unede heje kondo wabo kongo tofanya niyo baebe lungu tsola hata rendi hajendu juya jaya ka umpara mbe ntsorenza tubo mwanama obarini lelo onu mpua wandozitswa mfumu wandu mtsola mba yoma lezi bobelu juha wangare mwana nyuho bokala weni bange yabongo ulindo باغولا وينياما نم يزم غازامبا ولا قدر انا لجهنم كثيرا من الجن اسلهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عيون لا يبصرون ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل andum dona matumto wonena mnando enshiyo mdona mashisho mto wichi mdona roho ya mto hisi manji ambaye irombe wandu watambi hawo wafamo barine zaksida karina udziha aruma mfumo mtima accidentraru awandu wafupia izo ra isikatona kana banu separe kolingi zombi banu kabati mwenje umabareni banu jaujau shangu jwe mimwa haingwa nzwida ziambika mchuka urumano alafu wabuhe wa machui wede wadozina na umreme wa mega amini yo continue Ebaniza akili zangu kuzonda hubi. Wananyasi wafupia wa mabarini, wananyasi wafupia ula wafu, wananyasi wafupia wa mabarini. Kabati ulo namba hindu, aina mbru unibeleja, telefoni decharge kabati mwenje, karichapamba hindu. Izo zontipia, umama gebidio apashi, yenge mwade, doktori jaoli, kodi, adumizi wa. Kabati mbarongo ya kibinadamu ya ukamreme, bwana wikoti. Mumples gelegele, alafu kamchoma adu mreme. Tayo. Emanama, mtukufu. Rasifu mhoma uoneswe zi habari za ho ukweli vanhu karutano kozinji owanzu yake chululu nakaye shwalo nambaro hukabati ujoba wa akili yatolwa ende yasome yaje aketi yatolwa mndu ya rumama 15 ikekatina ngo yapanyika ngo bomba hamili ngo tikofanya ngo ngamu imagine ke ngawe na examen yazilera zili wabiri ilera wanusu kujafanya hata suala dim ngabo ngofikiri enusule rango tukofanya majawabu yabo pia yede namna azali aliyobo watsovu fari ngula piso na mtini shili na mwema ishili ya mwanama mtukufu ba uongo jodoro ngo hamba bia taratibu shamimi izo niziwonao nekenabo ntona trono ya untona mzingana na wapwezitwa shanti na ujanja Monsieur Fateo tu sais comment que video ba kemwenchi bange video ba kemaji abanu kabati la pitali ngama nzinja ndorongo za Fatiwe namna hiyo habu Fativa la hamba ndabu mumsaidi habanu msaidi ujamba ukana azala heza sheo swafina abanu ripuliani ya sheo tsasingo ishi ngama nzinja ndorongo namna hiyo wanza ndorongo namna hiyo kujua urongo hatartibu son excellence monsieur le ministre s'il vous plaît ngaranzomna urirenge utinemba visa umjini utinemba mwenjo mjini renga uomba gardia ya ngama ndorongo iluhe namna hiyo watindami majishenzi mawa wandu hafa mafunga wandu mchona ngo mdoni zo batoma aji batoma mwenje wandu wafao aksidara tuti mizimu ezi wafu wandu mengo arumenti yezo parembi yulogiza uwo ule vibange na mvinyo kabatimba mkomori urengozi ngo izo hisi kana bandena mnotandi utukana mzaza ya bengo do tangana ngo ndo aruma ukumbi ya tweda basendera ola mzaza wa ngiagamani adubobarini wabi alale juu ele gari lile sali dubo barini izopia kabati ujisiza ngo izo Allah ututuka ukana mzaza ho mbaba ho yambe ngondo yaone mwanyanya umchiri ngondo yala uliye mru endamba atubu ngamani kwando fanya pare bona menje bona dodani bona trottoir za uzia bona sécurité routière bo watovu na mdubo mabarene zembwa zaza lina msoma bareni mdofanyeze contravention ze amandi ya ujwenda mbiyo ba ya magari ya mabombo na parembi watu na virajimbi na zongo ngamjunda mapesa na mwaremela manda mndege mapesa kwa mdorumi no iliwa hifadhi ndo tu wa hizo magarini na mziele bangene mbinyo baka bati ujona pare hamadi zo ende mbio engenga mina ezi Allah ekemri ya jorude mjuma 60 yabo au 50
km par heure tijomde mala manta parce que comme tina pare e magari yako atu contrôler wando zongo virage rudinga bogiza aina mndungu ni shiyo mdojo kana mwenje mwali kujore mimi mwanyanya hapo kujo sangamani wewe uwene machulu lwa lone enti watu marugo iwadisao shamizino na kutulambia wantu tabocha amjotimizina ambiye eba no meki msiuha eza usweda habu ya wantu mwabanga mwili wao au vala basi mkanza mteze wantu sheri bandale miadi mfumo unu ngebidio ezenogozo ekizihise ne dhahabu ya wantu ezenogozi fanyishi dhahabu ya wantu i mfumo unu enulona mro meki na mwambi ukangelazimia mfumo unu ezenogoza home ekizihise laila haisaha toolwa ekede akamba mtilibe ekede yarenge ekede nyide mtu wao sha vanu ekenga mina habari kumetito wazambili usweta habu yome kinu kamrongo zeze famiza hanyu mrati jola labo haishia wananya omeki wadubo barini haja limbiti yati jola labo owa kaufanya hazi warengeta habu yinu wanja mro da oro ze famiza hao mru yati jo sha unuizani jana kamjajo diha wantu haksida za parembi haina wakati mru ya para ni mru ari mru bali yamba doli prani mru bali yamba dexeri mru bali yamba telefoni au manje mru urengwa akapati maido shindoni mange bidio pashiye mange bidio ya bazo atao do bingare ala fule lo mparo amwende mwadoro mi wandu kwati kukabana na 2030 kenza kamtina lapitali kamtina loteli kamtina ter kamtina msomo kamtina unono kamtina amani halafunga mfikirio ya uke ema hatijibitani yabaki namjuka ukanati utakala namnabi ele banga wenvinyo au zentidawe o makawati tima dangushia mareme madaha habaga wenzima za muhundani yao shawallahi minja jona mtu nimnike gizame ya zile razili masuala kume wabiri ilera wanusu katina tasuala jibu ikabo uo mtu ndo ayaji yatimizi arumale tojo wefe ambe joende zaho benge ukana ufani iyo de namne ngwa komori wakana akili sho watati wabahimilala wakaza ze peruke wabahimisindane azalinda we continue na balilera ila uyo mtu nibela chao ngasi wawade unozerugiza nziro jo yebo zilo nziro kutula la wamba wajuha warengara kambi Mwenyezi Mungu ya mangamiza mwa wambia bobe waja emananyu haja ka uhuta haukala weni mananyu hondu ujua jangu utamba na arienda mwangarie mwenzanyu baweti mwana damu bokuja tuona mndware mabali hata bazwale damu mtihe na muo udamba ila malezi eke mndu afwa malezi mndu juhaneze nguo bobelu juha wangare mananyu hobarini aban faru ono kufuru la pisa emina kufuru zikubali mimi mjinga tikubali ngewewe mndu mwema wa amani na usalama ema na utwenda ebala zabari mwaka wa mndu mumzihe na Mungu ebala zabari aina usukutungo pashia richo ujuesha utowa hindi zabari waziro utenda rumweze ntiza wandu dabo wangamize nti yao ereda kutofu zinuri mwambie anda mina shamsudi ni naswaba huno wadunga ya ukana mtika na mrungodo wazi bali ya mombe habangweni hede sanyinga mwishi ya weizo mwabaone mwafrika na mpartage mtike na mndu embasili po bakilo tidangu chapo ti murudi mabetu hawande kengweli so indizora mwambia alam aqul lakum ezini mwambia niso c'est même pas une fleur qui a germé qui est sortie de terre abo ndiyo mwishi ya sha o Afrika pia sème le mépris, la violence, la haine et la pauvreté dans son pays. Et qui veut traverser le continent africain pour atterrir chez nous, dans notre terre africaine. Canet, en raison de son comportement complètement folklorique, en raison de son comportement psychopathologique, un comportement fêlé, en raison de son comportement troublé, troublant, étrange, son comportement dérangé, namna ya hezesha yoma hankani juzi awenge na haki
Gena haki iziamba oi bwana oi. Le soi-disant pathologique, un comportement fêlé, en raison de son comportement troublé, troublant, étrange, son comportement dérangé, le soi-disant président de l'Union africaine est interdit solennellement de foutre les pieds sur le sol malien et sur le sol burkinabé. Et sans embâche, qu'on ne veut pas voir l'ombre de sa silhouette. On n'a pas dit ça, on ne veut pas voir son corps, mais l'ombre de sa silhouette au Mali. Oui! Il voulait venir faire son malin au Mali, atterrir, être accueilli. Hein, on va chanter l'hymne national. Les Maliens, les autorités maliennes ont dit Azali. Wallah, Bilal Talay, si tu es garçon, il faut venir ici. Si on t'a vu à Bamako, là, tu changes notre nom. Azali, oh! Azali, tu es où? Si on t'a vu à Bamako, c'est que c'est pas nous c'est que les Maliens ne sont pas Maliens. Ebano SRC amjakob tene machulu l'union tipia kamtuele wa izo mabao bano. Emne jomba hanyo amba na remi ndu maling pédiatrie. Ujendari mnote na hiyo. Tani. Tumga mtukuri biaziza tu. Zindi mwambia niso. Abo leo do mando mwiso komori wa honda isu wa Afrika. Aina usiku batukanta bakivoti. Zaiti komori. Bawa usiku rao warere prezida hao nuhusi tiyo. Baingwa hungwa tungu wambia wandunda abu ya uka. Mzeri heza sheo. Engwa wada hubi wala nasi jonga na wanazi jomba wadamba. Mjomu telefoni yebelu. Mwambi ukana waja mwana nyuhodu. Tsuwe haja huzi sabo kala weni. Amba mtore nzatu uretize wa wenti ya hao. Tsoi. Mwambi mjomba belu ya ukana. Mwana nyato ya jaka umpara amba mtore nzatu. Ilanfi. Nadunga nene oi. Wengu jobirabo juu. Bae oi. Ujobira obarini daena oi. Daene mwanyanya oi. Samedi dingotseko. Azali ujobira oba juu. Tijo voyager. Shavasa kutoka ukanti wazima. Allah amshwiri ya ukaima ema pilote wakati. Anzuri usempa pesa bie ebanu yeye na usiku yo pashia. Amjoke ma pilote wale mwanae. Ndio ni usiku. Bana na usiku yo pashia. Bana ngodo hobi wejuzi de pashia wejana de hat. Wekaja paru kanti konti ju hai. Wekaja paru kanti mfumo mila ina usiku amvio enda ugutota stop. Bahari katulipa. Amdogeza banga batuko pashia. Bahema tui ya ma journaliste pomze bala juzi ndo pashia. Ebanu judge. Ebanu go shohindi. Ebanu kabati. Alhamdulillah rabbil alamin. Haina mrulo na mromeki raeja katrotari. Bo wallahi. Gabo wajujitwa hako. Na mwambia harake dhabu ya wandu wabeze wa ilive. Timwambia anishele. Timwambia anishele. Haina mrulo na mriho. Hai. Izo ndizo rakanzari mwambieni. Alhamdulillahi ba usiku wa lelo. Andu wa mruma onia. Ya numa veke. Oyingu pashobo juu. Yoye uha. Baewe ya renge garabele. Kambona wanti wandu walona haja nani. Wanyuma de madamba ukana aheza sheo. Wanadamu wanu. Rimdongozani. Na muambie. Riwarongoza. Enye nyi wanadamu wanu. Nyi wanadamu wanu. Hai. Anda wijobira. Al-Muradi risari mabiani. Tele jimbo lahe enti wafanye kudeta yahe shujaa wa hao. Nade enti ya Burkina Faso. Mnaijana enda ya patsa azali ya ibu. Wakawezi enti ya hao. Ya ukana ile jeshi baada inu jeshi republike namba oinge enti inu mahashiwi. Shenele ile ya Komori iyo itobaki.
kabla ya utimizi ngamina mzaza hangu mtukufu ya fariki harumu mji wa Ikoni uo mzazi yasomesi Qur'ani Mwenyezi Mungu jalie ikeshifa ulahahe mzaza ho wana shwahangu no wana ma akawjula mara mamlo abangea he Qur'ani yarisomesa ho binadamu yakanu ho wana he untipi ngamndongo fursa yino nibe ho mhono watanga niombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yake mengoni mwandu wambeboni yasubirishe ze fami ya livendo wana hahe yajalie baada de tangalino waonendo wimzaza hatu sonti pia yabo ngaranyisa wale tangalino riswali ze swala za janaza فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمها وأن يغفر لها وأن يجعل الجنة الفردوس مثواها وأن ينزلها منزل الشهداء والصديقين وحسن أولئك رفيق يا وزي فامي بفندي وانغم تكوف دياجي no oana onti pia khaswatan no wajuhu wajomba gari anyisao msiba unu sharifanye za lazimu za husu ekemru hafiwa Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu واعف عنها واكرم نزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وابدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانها وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتها اللهم لا تحرمنا أجرها ولا تفتنا بعدها واغفر لنا ولها وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وي دي mndu yaona imani Burkina Faso wakautambiha warenga waimna moto kwa jata doktor kwa jata wakauta hamdulona hamu ujo subuti ya sovieti ya ha 34 ans muishia emirongozi ya yamba Rusi nane enti iwahimilia pia enge azali hakamana damu habangu wauni enti hajonda ndo mwimilia showa mwimilia dezenkazu no wabamu no watona haya hamba wema ni Ibrahim Traore abasa oindo irijodotia no ili enele ilale emabahamano